Well, thank you, Chairman Smith, for holding this hearing so we can hear from a panel of non-government witnesses after hearing from the State Department last month. And thank you to all of our witnesses for testifying before our committee today. Ndashimira Chairman Smith ku gutegura iyi nama kugira ngo twumve ibitekerezo by'itsinda ry'abatangabuhamya abatari abategetsi nyuma yo kumva raporo ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu kwezi gushize. Ndashimira kandi abatangabuhamya bose kuba bitabiriye bakaba bari imbere ya komite yacu uyu munsi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu kibazo cy'ubutabazi kitigeze kibaho mu mateka, ifite abantu miliyoni 7 n'ibice 3 bahunze mu gihugu imbere, kandi abantu barenga 7,000 bishwe muri 2025 gusa. Abarenga miliyoni 26 barimo guhura n'inzara ikomeye ishobora guteza ibyago ku buzima bwabo. Ni kimwe mu bibazo by'ubutabazi bikomeye kandi bimaze igihe kirekire ku isi, nubwo kwiyongera ku ruhererekane rw'amakimbirane hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kwatangiye muri 2022. Ubwoko butandukanye bw'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo bukomeje kuva mu myaka 30 ishize. Abaturage bakaba aribo basizwe bibasirwa cyane muri ubu buryo bw'intambara, bakaba barakomeje kugenda bahurira n'ibibazo hagati mu mirwano cyangwa bagamijwe cyangwa aribo bibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ikaba iherekeza intambara, ikaba riri guherekeza intambara ryageze ku rwego rw'icyorezo mu burasirazuba bwa Kongo. Imibare irakomeza kwiyongera uyu mwaka mu gihe abakoze ibyaha harimo M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro ndetse n'ingabo za leta bakibona ubwirinzi. Ndashimira cyane ubushishozi bw'umukuru wa leta Trump kuri ubu butegetsi bukunze kwirengagizwa kandi bukajyanwa ku ruhande. Nizeye ko ubwo bushishozi buzakomeza kandi butazaba igikorwa cy'igihe gito, ariko mu by'ukuri cyangwa mu buryo bw'ukuri nkaba mbabajwe n'amatangazo ya Perezida avuga ko intambara hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yamaze kurangira. Twese turabibona ko mu by'ukuri nta mahoro cyangwa ituze riri ku butaka. Nkaba mbabajwe cyane nuko kutabazwa no kudashishikariza imiryango ya societe civile n'abaturage bo mu nzego z'ibanze bishobora gutuma inzira y'amahoro itsindwa mbere yuko itangira neza. Iminsi 5 gusa nyuma yo gusinywa kw'amasezerano ya Washington hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame yatangijwe na Perezida Trump, M23 bari hamwe cyangwa bari kumwe n'ingabo z'u Rwanda ku mirongo y'imbere bafashe umujyi w'ingenzi wa Uvira muri Kivu y'Epfo. Nubwo M23 yakuye igice cy'ingabo muri Uvira, turacyabona ku buryo bwuzuye kuva mu mujyi kugera ku birometero 75 hanze ya Uvira bagaruka Kamanyora nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye mu Kuboza. Ibi bikaba byiyongera ku myaka hafi yose M23 imaze ifashe Goma na Bukavu. Indi mijyi 2 y'ingenzi cyane muri Kivu aho abaturage bahuye n'ihohoterwa, kwicwa ndetse n'indi myitwarire mibi. Ndashaka kugaragaza neza ko impande zombi zamaze gutanga isezerano ariko zitarakurikiza ibyo ziyemeje. U Rwanda rukaba rukomeje gushyigikira M23 no kohereza ingabo zarwo zikaba zibarirwa hagati y'5,000 n'7,000 mu burasirazuba bwa Kongo, hatabariwemo igitero cya vuba aha cya Uvira, bikaba binyuranyije n'ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rwa gisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba bivuga ko bagikomeje gufatanya n'umutwe wa FDLR, umutwe washinzwe n'abayobozi b'abajenosideri yo mu Rwanda mu 1994 biganisha ku kurenga ku masezerano, nubwo umunyamabanga Rubio na Ambassadeur Walsh babizeje amezi 2 ashize ko bazakoresha ibikoresho byose biri mu maboko yacu kugira ngo u Rwanda rubeho rufite inshingano kandi ruzubahe ibyo rwemereye Perezida. Inzego za leta ntabwo ziratangaza ibihano bishya cyangwa ingamba z'ubushobozi kuri u Rwanda cyangwa M23 nk'uko nabikoze mu kwezi gushize mu nama yacu na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, nk'abanshishikariza ubuyobozi bwa Trump guhita bukora ibyo bwemeye kugira ngo u Rwanda n'abandi bashaka gusenya amahoro barebweho n'inshingano zabo.
ndashishikariza kandi ubuyobozi guhindura uburyo bwari buhari bwo gusuzugura sosiyete sivile mu nzira y'amahoro. Ubushakashatsi bwinshi bwagaragaje mu myaka ishize ko amasezerano y'amahoro aramba kandi akaramba igihe sosiyete sivile ibigiramo uruhare. Harimo ubushakashatsi bwerekanye ko kuyinjiza mu bikorwa bigabanya ibyago byo gusenyuka kw'amahoro ku kigero cya 64%. Bityo tugomba kugira uruhare rw'abaturage bo mu nzego z'ibanze kugira ngo amahoro abashe kuramba. Tugomba kandi kubaza abaturage ku masezerano y'ubucuruzi atandukanye ari gukorwa n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ishoramari ryinjire mu nyungu z'abaturage b'abanyekongo atari amasosiyete y'amahanga n'abanyembaraga gusa. Nkomeje kubabazwa cyane n'ingaruka mbi zo gukata inkunga z'amahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi nshishikariza ubuyobozi bwa Trump gusubiza inyuma ibyo bakaswe cyangwa no kuvuga ngo igice bakase no gushora imari mu bikorwa bishya ako kanya. Mu ntangiriro z'uyu mwaka umunyamabanga Rubio na Doge bakase cyangwa bakuyeho amamiliyoni menshi y'amadolari y'inkunga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igice cy'isuzuma ry'ibinyoma ry'inkunga y'amahanga rya Perezida Trump no gusenya mu buryo bunyuranyije n'amategeko USAID. Kuva ubwo abarenga 8,200 batuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite HIV batakaje uburyo bwo kubona imiti ibarinda gupfa. Umwaka ushize habaye ukwiyongera kwa 62% kw'abo bapfuye kubera kolera. Nubwo ari ukwiyongera gukomeye kw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu burasirazuba bwa Kongo, gukata inkunga z'amahanga byagabanyije serivisi zageraga kuba huye n'ibi biza cyangwa n'ibi bikorwa. Harimo n'abana bamaze guhura n'ihohoterwa ryo gusambanywa. Mu kwezi kwa 11 gusa World Food Program yashoboye kugabanya abantu bafashwaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rugero rwa 1/2 kuva kuri 1,000,000 bagera ku 600,000. Ibyo byo kuba baragabanyije iyo nkunga ntabwo byari bifite ishingiro icyo gihe, kandi nta shingiro bifite na n'ubu mu gihe Perezida avuga ku kamaro k'amahoro no kurokora ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibisimuye gusa ibibazo by'ubutabazi, imiyoborere mibi ndetse no gucukura amabuye y'agaciro mu bikorwa n'abaturage bikaba bizakomeza gutuma imyigaragambyo n'amakimbirane akura niba bititabwaho. Ndifuza ko gahunda y'amahoro ya Perezida izagira intsinzi, ariko biragoye kuyizera nyuma yo gukuramo ibikoresho byacu bya politiki y'amahanga no kudaha abakozi bakuru n'amafaranga akenewe kugira ngo amahoro atangire kandi arambe. Ku bijyanye n'ubu ngubu abanyekongo bakaba nta mahoro bigeze babona, ahubwo bamaze umwaka babona gusa gukaza urugomo kandi nta gihe bafite cyo gutegereza. Dukeneye ko habaho igikorwa cyihutirwa kugira ngo M23 ibazwe inshingano zayo ku bijyanye n'u Rwanda, ibarwe ku nshingano zayo mu Rwanda kubera gufata ubutaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku gitero cya vuba muri Uvira. Dukeneye igikorwa cyihutirwa kugira ngo inzira y'amahoro isubire ku murongo, ku buryo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byubahiriza isezerano ryabo, kandi dukeneye ko ubuyobozi ubushora imari mu nzego n'ibikoresho byabwo kugira ngo uyu murimo ugire intsinzi. Abaturage b'abanyekongo bamaze igihe kirekire bahura n'urugomo, gukorerwa nabi n'amasezerano y'amahoro adakurikizwa. Ndashishikariza cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'izindi nzego mpuzamahanga kongera kwiyemeza muri iyi nzira y'amahoro no kugaragaza ubunyangamugayo mu kurinda ko abashaka gusenya amahoro batishyura ibyo bari gukora.
nk'abanegereje kumva ibitekerezo n'inama z'abatangabuhamya bacu b'inzobere kugira ngo bagire icyo bageza ku nteko ishinga amategeko no ku buyobozi bwa Perezida Trump hagamijwe kubona amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndashimira Chairman Smith kandi nkaba ndangije ijambo ryanjye. Thank you for the opportunity to discuss the United States efforts to further peace between Democratic Republic of the Congo and Rwanda. Chairman Smith, Regent Mayor Jacobs n'abagize komite b'icyubahiro ndabashimira ku mwanya wo kuganira ku bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku mpamvu z'inkomoko y'uruhererekane rw'amakimbirane no ku gisubizo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inzego mpuzamahanga. Nitwa Ethan Tan kandi nkaba nkora nk'umusesenguzi muri American Security Team ku kigo America First Policy Institute. Guhera mu 1990 intambara zafashe ibice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi inshuro nyinshi zo gukemura amakimbirane zikaba zitaratanze umusaruro, byatumye iterambere ry'ubukungu rihagarara kandi biha abashaka gusenya uburenganzira bwo gukoresha umutungo kamere w'akarere, byose mu gihe bibangamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubona imiyoboro y'ibikoresho by'agaciro. Amerika irabizi neza ko izi ntambara zifite ingaruka nini kandi bityo yamaze kuyobora ibikorwa bigamije kugera ku buryo bwagutse ikindi kandi bwuzuye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze igihe kirekire zigira uruhare mu gushyigikira ibikorwa by'amahoro muri Afurika binyuze mu mishyikirano ya diplomasi kandi amasezerano ya Washington ntacyo atandukaniyeho nabyo. Ibi akaba ari ishingiro ry'amasezerano ryagenewe guca kure y'amasezerano ya kera rikora mu bufatanye n'amasezerano ya Doha yasinywe mu Gushyingo umwaka ushize kandi rikaba mu kugenzura akarere katurutse ku muryango w'ubumwe bwa Afurika. Kwinjiza buri gice mu masezerano bikaba ari ibitangiza ikiragano gishya muri aya makimbirane, bikaba kandi bitanga icyizere nyakuri cyo kubona igisubizo cy'amahoro ku nshuro ya mbere mu myaka myinshi ishize. Amahoro ntayahari kandi intambara irakomeza mu burasirazuba cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo no mu mujyi wa Uvira. Guhuza ibikorwa n'imiryango ya société civile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda hamwe n'abafatanyabikorwa mu muryango w'ubumwe bwa Afurika ni ingenzi ku ntsinzi y'amasezerano mu gihe kizaza. Nubwo bimeze bityo mu mezi birashize nyuma yo gusinywa kw'amasezerano hakaba harabaye insinzi nyinshi, harimo inama idasanzwe hagati y'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda gushyira mu bikorwa amatsinda agenzura ya African Union cyangwa umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku mupaka w'uburasirazuba, gushyiraho urwego rw'ibikorwa by'ibikorwa remezo bihuriweho mu gihe kizaza no kwemera n'ubuyobozi bw'u Rwanda ko ari bwo bukorana mu bijyanye n'umutekano na M23. Imishyikirano ya diplomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze akazi keza. Abayobozi ba Amerika bakaba barahawe icyubahiro cyo gushyira igitutu ku Rwanda na M23 ngo bakureho ingabo zabo mu myanya yabo muri Uvira, ndetse bikaba bishimangira isezerano ryabo ryo gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugumana ubusugire bwayo. Ibitero bizakurikiraho ntibizihanganirwa kandi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yamaze kugaragaza ko izashyira ibihano niba hari ikizaba kizakomeza. N'uvuga ngo ntagiye gikomeza hari ibihano bizashyirwaho. Izi mpinduka zigabanya ibyago ku nyungu za Amerika mu mabuye y'agaciro akomeye muri Afurika, zikaba zerekana igitekerezo cy'ingenzi cya politiki y'amahanga ishyira Amerika imbere, gitanga inyungu zifatika ku baturage ba Amerika. Gushyira uyu murwa mu buryo butekanye, akarere gafite ubu ibice birenga 75 bya cobalt ku isi, ndetse naho bigaragara kuri coltan, umuringa, zahabu, lithium ndetse n'andi mabuye atandukanye. Bikaba bitanga rero umutekano ku miyoboro y'ingabo n'ibikoresho bya Amerika kandi bigabanya kwishingikiriza ku bihugu nk'Ubushinwa. Ishoramari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda si ingaruka, ahubwo ni igice cy'ingenzi kandi cy'ingenzi ku mahoro arambye.
Abayobozi b'ibi bihugu byombi bakaba baragerageje kwegera Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuvuga ubushobozi bwa Amerika bwo kubashyira mu rwego rw'akarere ku rwego runini no kubahuza n'isoko rifunguye mu burengerazuba. Gukomeza ubufatanye hagati ya Amerika n'ibi bihugu byombi kuri iki kibazo bivuze ko abanzi bacu babangamiwe. Amasezerano kandi ategura ishingiro ry'ishoramari rya Amerika n'imishinga y'ibikorwa remezo mu gihe kizaza nka Sakina Libido Corridor ndetse na Banana Deep Water Port. Iyi mishinga kandi igamije kwinjiza uruhare rw'ibihugu bihana imbibi ari byo Burundi na Uganda kwishyira hamwe kw'akarere kose k'ibiyaga bigari bizatuma inshingano zubahirizwa neza kandi hagakomeza gukorwa ibikorwa mu bukungu bw'akarere. Byongeye gucungura akarere mu gihe kirekire bikaba bituma amafaranga y'abasora atakazwa mu butumwa bw'amahoro budashira ahubwo asubizwa mu baturage ba Amerika. Ndashimira buri wese kwita kuri iki kibazo cy'ingenzi no ku kazi ka komite mu gushyigikira iterambere muri Afurika, nubwo gusinywa kw'amasezerano ya Washington ari igihe cy'ingenzi mu mateka y'aya makimbirane. Si itangazo risanzwe gusa, ni ubutumire bwihutirwa bwo gufata ingamba. Mwakoze cyane kuba mwamaye umwanya wo gusangiza ibitekerezo byanjye kuri mwe uyu munsi, kandi nkaba negereje ibisubizo byanyu. Biranshimishije kongera kugaruka muri Kongre. Hashize igihe, nibuka mu 1983 uko ndi kureba hano muri iki cyumba. Benshi muri mwe nk'uko mbibona ntimwari mwaravutse muri icyo gihe. Mu 1993 nagiraga inshuti magara yageze igihe iza mu biro byanjye kuko nge nari mushya mu kwemera, maze arambwira ati Tony, ntabwo watekereza ko igihe kigeze cyo kuba wazana ukwemera kwawe muri politiki? Nanjye ndamubwira ni oya, sinshaka gukora ibyo, sinshaka abanyapolitike berekana ukwemera ku buryo bugaragara ku ruhande rwabo hanyuma ku munsi ukurikiyeho bagakora ibintu bihabanye nabyo. Ndashaka kubona inyigisho aho kumva imwe gusa. Ariko naravuze ni ndumva icyo ushaka kuvuga, ariko sinzi uko nabikora. Ni gute nzazana ukwemera kwanjye muri politike yanjye ku buryo nabyishimira? Nari maze kuba chairman w'iyi komite, subcommittee ishinzwe ibijyanye no kurwanya inzara ku rwego mpuzamahanga. Maze icyambere najyaga gukora, ndabyibuka muri Ethiopia. Muri icyo gihe Ethiopia yari ifite inzara ikomeye cyane, yari mu nzara ikomeye cyane. Intambara ya civil war yateye inzara, byari ikibazo gikomeye cyane. Miliyoni imwe y'abantu bari bamaze gupfa mbere y'uko ngeraho. Nanjye nari umunyapolitike wa mbere watowe kujya muri Ethiopia. Icyo gihe nabonye abana 25 bapfa mu gitondo kimwe kubera inzara. Narindi mu rugendo hamwe n'itsinda rya Mama Teresa, twarimo tujya mu bice by'icyaro, kandi abantu 10,000 bari barimo bahunga bashaka kurokoka muri ako karere. Bari bananiwe cyane kubera guhunga intambara ya gisivile ku buryo bose baryamye. Bamwe bari bamaze iminsi ibyumweru bahunga, bose bari bateye, bari bakeneye inkunga, barwaye, bafite inzara. Abagore bakaba baramaga abana babo bapfuye, batekereza ko nshobora kuba umuganga cyangwa ndi ikintu nk'icyo ngicyo. Bashaka ko nagerageza kuzana abana babo bapfuye mu buzima nk'abazura. Naribajije ni iki kirimo kuba hano. Sinigeze ngeraho mbikunda habe na gato. Ku munsi w'iminsi 3 cyangwa 4, ibyo nibyo nabonye. Muri iyo minsi ya mbere nabonye urupfu rwinshi, maze ndibwira ni dukora ibintu byinshi muri Kongre, kandi rimwe na rimwe ibyo dukora ntabwo bifite agaciro kanini. Ariko naravuze nti nibyo nzakora.
nzagaruka muri kongere, nzagendera mu bihugu, nzagerageza gushyiraho amategeko no gufasha, kandi ibi nibyo maze gukora guhera mu 1983. Nagiye mu bihugu 130 kandi nagize uruhare mu burenganzira bwa muntu, inzara n'ibindi bikorwa nk'ibi. Nkunda ibyo kuko numva ngerageza kugaragaza inyigisho aho kuvuga ubusa cyangwa kuvuga gusa. Uyu munsi ndashaka kuvuga cyane ku bana bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impamvu nuko mu bitekerezo byanjye bo bakwiye kuba abahabwa inyungu nyamukuru z'amasezerano y'amahoro. Kugira ngo amahoro arambye aboneke, ni ngombwa gukemura imiterere y'ibitera amakimbirane. Twese tuzi ko inyota yo gukusanya cyangwa gucukura cobalt n'ibindi n'andi mabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ayitera intambara nyinshi. Impamvu ya kabiri ndi hano ku nyungu z'inshuti nyinshi, African New Day n'izindi 12 z'imiryango iharanira inyungu ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bashaka gufasha aba bana kuba bava muri ibyo bibazo barimo. Bashaka gutanga uburezi n'ubuvuzi, gutanga ibiribwa, gutanga serivisi z'ubuzima no gushaka amahirwe y'akazi ku bana mu gihe kizaza. Icya gatatu, ndi hano ku nyungu z'abayobozi b'akazi, ku bucuruzi, imari ndetse n'abagize parlement zindi cyangwa inteko nshinga amategeko zindi bashaka gukorana n'iyi komiti mu gushyiraho urwego mpuzamahanga rushobora gushyigikira imiyoboro isukuye ijyanye n'amabuye y'agaciro, itanga iterambere ry'ubukungu n'ubuyobozi bukomeye ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sibanga ko abana barimo kwangirwa uburenganzira no gutwarwa mu bucukuzi bwa cobalt muri Kongo, kandi bikaba bimenyerewe mu myaka irenga 15 ishize. Abanyamakuru basaga magana bakora iperereza barabigaragaje mu binyamakuru byanditse ndetse n'iby'ikoranabuhanga. Raporo nyinshi zakozwe na UN, Amnesty International, kaminuza za Amerika n'iz'isi yose zerekana imibare hagati y'imikorere y'ubucukuzi butari mu mucyo, guhuriza hamwe ibikoresho fatizo no gutunganya byose kure y'uburyo bwumvikana bwo kubazwa inshingano. Twizera ko byibuze abana 40 bishoboka nanone kugera ku 200 bari munsi y'imyaka 12 bakora mu bucukuzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babona munsi y'amadolari 2 ku munsi. Mu myaka irenga 10 y'icyo gikorwa cyagaragajwe neza. Iyi komite igomba kumenya ko bateri zakozwe zikuriye mu Bushinwa zavuye mu mabuye y'agaciro acukurwa muri Kongo, nibyo twita blood batteries cyangwa bateri z'amaraso. Telefone zacu, imodoka zikoresha amashanyarazi, byose byubatswe ku mirimo y'abantu bakorerwa ihohoterwa, cyane cyane abana. Tugomba kandi kwemera ko hari igiciro gikomeye cy'ubuzima bw'abantu kugira ngo tubone telefone zihenze zikoresha cobalt, lithium n'amaraso. Aba bana murabizi bakora iminsi 7 mu cyumweru, amasaha 12 ku munsi, kandi bakora mu buryo butekanye kandi bubi cyane. Numvise ko bamwe muri bo bafite imyaka 3 gusa, abenshi bafite hagati 6, 7 n'8, bakaba bakora batambaye inkweto, nta mutekano kandi mu bihe bibi cyane. Hashize imyaka 30 bwana chairman twari turi kumwe mu ngendo mu bihugu bitandukanye. Nibuka muri Sierra Leone twahuye n'ibyitwa conflict diamonds cyangwa diama, amakimbirane ashingiye kuri diama, tukaba twara byise blood diamonds cyangwa diama zuzuye amaraso. Ibyo byakorwaga ku bana muri Sierra Leone, Angola ndetse no muri Kongo. Nibuka muri Sierra Leone nge na Frank Wolf twayoboraga urwego rwa kongere, twagiye mu nkambi y'impunzi, kandi abana bose bari muri iyo nkambi bari bafite ibitagenda neza ku mibiri yabo. Hari
hari abafite amaboko cyangwa ibirenge byahuye n'ibibazo bikomeye cyane, amatwi yangiritse cyane, amazuru yangiritse, naravuze ni ibi ni ibiki. Sinigeze mbona ikintu nk'iki byatewe n'amaraso y'amabuye. Blood Diamonds. Ayo matsinda y'iterabwoba yagiye muri ibyo bice bitandukanye, kimwe n'ibiri kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagize ubwoba bitewe n'imidugudu mito, bakajyana ayo mabuye y'agaciro. Ntibyandikwaga mu gihugu, ariko byajyaga kugera mu masoko nka Tiffany na Carriers, kandi abanyamerika bagura 60% by'ayo mabuye yuzuye amaraso mu bihe bitandukanye. Twanyuze rero ku bijyanye n'itegeko, wowe wari muri iryo tegeko turishyiraho, ngewe ndetse na Congressman Frank Wolf, kandi byaje kuba Kimberley process. Ubu aho abantu bari kugura izo Blood Diamonds cyangwa izo diyama, ayo mabuye y'agaciro yuzuye amaraso, 60% by'abanyamerika bakaba ari bo babigura mbere. Ubu bageze kuri 1% byatewe n'inkomoko z'ibikorwa bya komite nk'iyi. Byaje gutuma iyi process itanga umucyo mu miyoboro y'ibyuma by'agaciro, y'amabuye y'agaciro, ndetse inashyiraho igitutu ku batanga kugira ngo ibikorwa bikorwa mu buryo bwiza, kandi bikorwe mu buryo bwiza, kandi ikarinda abanyamerika gushyigikira iterabwoba. Uburyo bwo gucukura cobalt n'ibindi byuma by'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibiri mu mucyo, bikorwa mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi byinshi mu bigo byunguka ku bicuruzwa bikozwe muri ibyo byuma cyangwa muri ayo y'agaciro. Bakaba bazi ko sisitemu ishingiye ku mirimo y'abantu bakorerwa ihohoterwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite umutungo w'amabuye y'agaciro ufite agaciro ka miliyaridi 24, ntabwo ari miliyaridi, ni tiriyari 24 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ngo ni amafaranga menshi cyane y'amabuye y'agaciro agera kuri izo tiriyari 24 ataracukurwa. Iyo ibyo bintu biramutse bitejwe imbere, byatanga iterambere ry'ubukungu rikomeye ku miryango, amoko n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko igihe kirekire abayobozi baho bahuriye n'ibigo by'ubucuruzi byigwizaho ayo mabuye y'agaciro bikoresheje abantu mu ihohoterwa kugira ngo bunguke, kandi bikaba bigaye abanyamerika n'ibihugu by'uburengerazuba. Birababaje ko aho abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bungukira mu butunzi bwabo, bakomeza kubaho mu bukene bukabije, aho 70 kugeza kuri 73% by'abaturage 109 babaho munsi y'urwego mpuzamahanga rw'ubukene. Ndashimira bwana Chairman Representative Jacobs n'abagize komite ku gusuzuma uburyo bwo kunoza iyi situation. Birumvikana ko hakenewe igisubizo cya politike. Byongeye komite ikwiye gusuzuma ibikorwa bikurikira, byinshi muri byo biri mu itegeko mwatangije Chairman Smith. Shyira mu bikorwa amabwiriza asaba umucyo ku bicuruzwa bya cobalt n'ibindi byuma, amabuye y'agaciro byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Korana n'ibindi bihugu kugira ngo habeho amabwiriza ahuza imikorere ku mucyo mu miyoboro y'amabuye y'agaciro, kugira ngo aya mabwiriza agere kure y'isoko ryacu gusa, ahubwo agere ku masoko yose. Hamagara abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo mu nganda kugira ngo batekereze ku buryo bwo guteza imbere no gukomeza iterambere ry'ubukungu n'umutekano mu gihe kirekire, ko hazaza hizewe kandi heza. Ikindi kandi usaba ibigo by'ikoranabuhanga bya Amerika kubahiriza imiyoboro isukuye y'ibicuruzwa no kubikurikirana bikomeye. Tugomba kandi kwigisha abantu bacu muri Amerika, abaguzi bacu, kandi nk'abashobora kubivugaho birushijeho.